سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي واتو تمنيتنان بحقنانيو لومون كمو تراغد داسن وانا ونت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا اقسام مودا تنايز مدام سانا كتصنحو بخبر نقدم لايك قبرو شير قبرو رئيتوكم دما قدفو بار سب كوينات ناي ايران توديو ويون مقراص ناي تخصو تغيرو تباهيلو حانت معالتون كي تنفسخلو اتسعر سلام زخوني نتنياهو حجون منقد رخيب له كم يجيرون زي منقد ناي سلام ويبون زي مقراص ناي تقصي كم زب بلاشون منقد رخيب تراي يكون درو عبلاشي وكم زلوا يسنقر زلوا مخنياتو أكلنا يتسمم عزنا برد حيسو كبيت زخونه كوينات ناب ليبانوس فنيلو بو منصر دما إيران قبل ما تكتب جميرا الله ስለዚህ እቲ ጉዳይ ናበይ ገጹ ክኸይድ ካብ ዝሕጂ እቲ ቀንዲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ክፍክር ጀሚሩሎ ትዊተር ንሱ ጽሒፍዎ ዘሎ ኣብቲ ትሩ ሶሻል ከረይኩም እየ ኦልሞስት እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ናብ ምፍራስ ገጹ ቀሪብሎ ክፈርስ ከም ዝኽእል ግን ፍሉጥ እዩ ነይሩ ስለምንታይ listen to this one እቶም በይዝ ናቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካብ መጀመርያ ይፈተውዎ ነይሮም ስምዕዎም በዚ that was posted about 90 minutes ago, and I'll just come down to this last line. The United States offered a 15-point resolution. The Iranians have a 10-point counter solution. I'll get that in a moment here, resolution, I should say. Many of the 15 points have already been agreed to. Thank you for your attention to this matter. So that's the position of the United States. Come on over here. We'll let you know what they're saying out of መጀመርያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ 15 ነጥብታት ናብቲ ዘተ ሰላም ናብቲ ክዘራረብሉ ዝደልዩ ዘሎ 15 ነጥብታት ኣምፅኣላ ኣቕሪባላ ኢራን ድማ 10 ነጥብታት ኣቕሪባላ ስለዚ እዚ መበገሲ ናይቲ ዝርርብ ክኸውን ዝኽእል እዩ ወላ ነዚ እውን ክኽዕዱ ጀሚሮም ዘለዉ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ፈፂንካ ኣሜሪካ ክትሰርሕ ከቢድ እዩ ኢራን ከምኡ ኢሎም እዮም ፅሒፎም ዘለዉ ክረአኩም እየ ምዝዮም ከመይ ጌርካ ክትተኣማመን ትኽእል ምክንያቱ ቅድሚ ሰዓት ሕራይ ዝበሉካ ሕራይ ከም ዘይብሉ ቅድሚ ገለ ነገር ዝተሰማምዕዎ ደፍርሱ ተገምጢሎም ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ እስኪ ክሰምዕዎም ኢኹም ኢራን ዝእመኑ ይኮኑን እዮም ዝብሉ ባዕሎም እዮም ዘይእመኑ ንጎም ምሸት ንሪኦም ኣለና ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ 10 ግዜ ነቲ ዩኤን ተሰማሚዑ እቲ ነተንያሁ ሕራይ ይብል እሞ ፀኒሑ ይጠልሞ ሕራይ ይብል እሞ ፀኒሑ ይጠልሞ እንታይ ይብሉ ሽዑ ሓማስ እዩ ጠሊሙ ይብሉ ሕጂ ድማ ልክዕ ከምኡ ፈፂሙ እቲ ነተንያሁን እስራኤልን ኣብ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ክነኽሱ ዝኽእሉ ይኮኑ ሕጂ እውን ዶናልድ ትራምፕ ነኸሰ ነይሩ እቲ ዘበላሹ ዘሎ ዝፅይቕ ዘሎ ግን እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ነተንያሁ ይስምዕዎ ግን ከመይ እቲ 10 points كما يجرم يقلت وانا مريو تهريو تدري تناتهم كابزي خاطر بقاس كفرس مخانة مقراطنا يتقصي ولا قد دونالد ترامب يدلين تلو زي دلي واكلات سلزلو اب امريكا كوم ما اسرائيل سل زي دلي زلو مفراسو زي ترفي لنا ايران كل سبون كميل نيرو نريو دلنا ما نابوز خيزر ليد مس Tehran, 10-point peace proposal. The first three are significant. We'll see how far they go, right? Non-aggression guarantee on behalf of the United States. That might be a non-starter. Iranian control the Strait of Hormuz. That's considered by many to be international waters. Acceptance of the Iranian enrichment. We already know that is a non-starter on behalf of the United States. The next 2, points 4 and 5, deal with sanctions relief from the United States and also the UN. Points 6 and 7 also deal with some of the resolutions that have come out of the United Nations with regard to its nuclear program, including the IAEA. Keep in mind, in the end, if you get to a peaceful resolution, who are the inspectors going into Iran? Will this administration demand that these inspectors represent in part this administration, meaning they must be American inspectors? We'll see whether or not the Iranians go for that eventually. Point number 8, compensation for the war damage. They want reparations already. Point number 9, withdraw all U.S. forces from the region. And point number 10, ceasefire on all fronts. That would include Lebanon, which we already know has not been a part of this based on the كم تريود لهم أبتا قصر عسرت تراين تاريخهم ceasefire in all fronts نساتهم أبتا حسابناتهم أب عسرت أبتا شباش شريف تبهال ناي باكستان برايم مينستر نتي وعل سلام كنقر كله زجبرا exactly أبتا نتبتين تتقيساني رايا أمين الديمقراط ناي تقصي نحنا ديبلنا كبلي جميرا مالو تريو مالو تي كمي غير كاها كسرقت فتن it's just unbelievable with the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, along American Iran كلتهم تي Prime Minister of Pakistan نتي سمم بكرات ناي تخصك نجر كله على السوشيال ميديا صحفي. سنتايز بلزلو American Iran أنت سمام عمله نسون قلت رأي يكونون America along with their allies
إيران مس كلهم مشاركتا حزب الله كون خل حوثي كون خل كالوتون كون خل إسرائيل أمريكا ما الله يناتاب تكوينات إسرائيلي سلازم كلاتهم have agreed to immediately ceasefire everywhere including Lebanon تزحف الله بزيارة أيوة كابزن اللي عليه بحق زي مخاد ويكاك الكا زي مخبار كان نقدر كنرين خلينا نزياد زربا زياد مايو كلاتهم جيدي فانس تاغت كوينيرو سكرتير روبيو تاغت كوينيرو ريل دونالد ترامب تاغت كوينيرو سلازي where is the problem they told you اب لبنان ممكنات كله كم زي بلو مقراصنا يتخص اب كل بوتا كون كم زلو elsewhere effectively immediately ስለዚህ ካብታ ሰዓታት ያተሰማምዑላ ልክ ሽዑ ክትግበር ከም ዘለዎ ስለዚ እቲ ዘገርም ዝትሪዎ ዘለኹም ከምዘይ የጋጠመ ገይሮም እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘሎ ከምዘይ ተሰማምዑሉ እቲ ዘሕፍር ድማ ብኩሉ መንገዲ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ትሪዎ ኣለኹም ሰይድ አባስ አረጋችቲ ናይ ኢራን ፎሬን ሚኒስተር ዘሎ እዩ ንሪኦኩም ኣለና ceasefire terms are clear and explicit እቲ ምቁራፃይ ተኽሲ ተሰማማዕናሉ ንጹርን ዘየከራኽርን እዩ ግልጽ ዝኾነ ነገር እዩ the US must choose ceasefire or continued war via Israel it cannot have both ስለዚ ኣሜሪካ ምርጫና ታክነግረና ኣለዋ ምቁራፃይ ተኽሲ ዲያ ትደሊ ወይስ ምቕፃል ናይ ኩናት ብእስራኤል ገይራ እዚ ኩሉ ሰቡን ገጢሞ ወለ ትሽጣራ ንኢራን ተጠዋብላ ኢልካ ኢራን ስለተሃርመን እስራኤል ምቁራፃይ ተኽሲ ኢልካ ንኢራን ተጠዋቢልካ እስራኤል በይኑ ኮይሉ ንሕዝብላ ክድምስሶ ያይ زجن تيور نزاربكم كي مسلكم لوكت إسرائيل زجبر زنبرة مقراطنا يتقسم مستبهله اتزعابي كوينات ناتو كاي ترايو look at this Silent for now between the United States and Iran, but in Lebanon the war is only getting louder. Israel has launched what it calls its largest strikes against Hezbollah. If the region was meant to de-escalate, why is Beirut under fire again? Why is Israel carrying out strikes across Lebanon? And more importantly, what does this say about the so-called truce? Israel calls Lebanon a separate front, but knowing the Prime Minister, Benjamin Netanyahu's obsession with prolonging conflicts, can any front in this region ever be truly separate when the same axis of power and proxies are involved? Here's a report. كم تري وزلهم حركة بتكزرب زلو زي نتنياهو زبهال الأماناتو انتايو كتكلال لك ربحاناتو انتايو انترستناتو انتايو ربحاناتو كوينات كنا واحد خلالو بولكو ربحا سلو سلمتاي تاي جنزب تراي كون زربح السبزي كوينات أو دحريلو ناي بوليتيكا وسلطان عمر سلطانو كودايو خالا يدما أب سربيت كاتولو زغل تخلولو أبتي إيران أبتي إسرائيل نفسه كف جزء السلام كما تسمس جمرة سلام وصل فيهم زجبرو كعليوه سلزي كوينات كجمرة له أب كوينات الله هنا بلعبك حباك خلاله كوينات كجمر كله دما كجرمكم دقة في ركب بس يدقفوي كوينات كجبر كله I don't understand this كم يجر كان حدا كبابنا قاص على نزنا برتو دقفاي فلتني سلام كهون كله جن كعلي ويمز دلي سلزي السو he has every reason that كوينات كناوعهم كوينات كبزبت كوينات غير دما مستشفى عن اسرائيل كرغاغص يفتن مالك بحبوا حجيت قبر زوله تدباو كفالنا يا كابتي لتاني فلقنا لتاني زبحال ويكا لتاني ريفرز بلون تحت زلو كوز دايز دل زلو حجي اتز قبر زوله مدقعتي نار انا يخن كيدمو كسع كندي تمالز قبرو مدقعتي اب 10 دقائق رايسي 100 علامات هريمو نتا بيروت بهالكتما completely كم تنقطق غيروا completely كم تنقطق اذا انت زريكا قداميت معلتنا يتمقراص تخصص تبهلت لا معلتي اتزبرت عكينات غيرو اذا انت بعلم ملو ጫውጫውታ كم دفتر اتي مسرح سلام زبحال زلو دما ايران انبكتبل كم تخل كنخغبرايو نفس وقف غزي ناي سلام ناي مرددا ناي غلك غبر كله አንጻሩ ከቢዝ ሆነ ስኩም ትትወስድ እዚ ነተንያሁ እዩ ስለዚ ነተንያሁ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ኣብ ኩርሲ ክሳብ ዘሎ ዝኾነ ነገር ክግበር ድማ ኣይከልኒ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ድበሃል ድማ ነዚ ነገር እዚ ክሽፍኑሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እጂ እዚ ኳይቲ ዘሕፍርናቱ ከምዚ ምስ ገበረ እዚ ከየጋጥም ኦልሬዲ በዓልቲ ጆኬንት ዝበሃሉ ኣጠንቂቖም ነይሮም እዮም ምቁራፅ ናይ ተኩስ ተባሂሉሉ ሕጂ ተቐላጢፍካ ንእስራኤል መጠንቀቕታ ምሃብ ጥራይ ኣገዳሲ إسرائيل يا كتبالاش وانا زم قرارنا يتقسم كتكبر إيران كتكبر خد فتنيا أمريكا كتكبر خد فتنيا أبالاشاوي زلا منقولن نتنياهو يلوم نيرو
لكي كم تزبلوا حنت كي كدت نالكم أبز قداي زمت يا مالتي سلازي نتنياهو زبال كساب زولو بسلطان أما كلام مراق رايد يكون أب عالم والسلام لكل كبيري أب عالم ملو قرن أفريقيا سلام لكل كبيري لأن كان سلام نيشتي كابتو كوينات نقل نعرف زولو نسو أب كانوا كوينات سلزولو نسو كاب كوينات تعرفوا trust me قرن أفريقيا كساكن دي حوخت ولا مخانو I hope دما أبزا كوينات زيا سلطانو يخسر خاو إذا كوينات زي أب إسرائيل معاد كسارتات أقاتي مسلو زولو نيشت عرفت الترغيب وتهزبي سلتشي ويزلو إيران نزو كينات 30 شعات مع التقصيل زلو هزبي إسرائيل فرق ساعات كم زي عرف ويون لسي 5 ساعات عرف كم زي كالغيرهم ملو منو معالتي تي سايرونس كحابو زبل دولك دول زعل زلو تمرتي يلل تمرتي تطويل له ويكاب غزاك مهرلهم ويكحبوا له بفلاي تكأن تارجت زخون زلو كتماتات هي ودارغا كومبليتلي تبلاشي زلو انت عينتي وتيتم بخمسة عبي زلو قعدوا صباح نقول تايم كون اب تلفزيون مسعر لنا يم زبلوم زلو تعوتوا لهم هاجركم تعوت على اب هيوتهم كريو خلو جن كادميهم زعلوا زلو هدمات رايم زفلتو تا سايرن مزبلت قيا هدم نفس خالصيا معناته اب جنبارات مسعر لنا تبلو تغلق اب هيوتو جن تقال هذا ما يزعل زلو ስለዚህ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሳይኮሎጂካሊ እንታይ ክኾኑ እዮም ምስ ዓበዩ እንታይ ዓይነት ሜንታሊቲ ክህልዎም ኣብዚ ሓለፈ ካብ ኦክቶበር 7 ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩናት እዮም ዘለዉ ቅድሚኡ ናብ ኩናት እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ፍልይ ብዝበለ ኣብ ኩናት እዮም ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ድማ ዝመርፅ መንግስቲ እዩ ዘለዎ ምርጫ ናቱ እዩ ሕጂ ተዋጋእ ዝብሎ ዘሎ የለን ሕዝብላ ኣይኮነን ሃሪሞም ዝዋግኡ ዘሎ ድሌት ናይ ኩናት ስለ ዘለዎም እዩ ነትንያሁን እቲ ሊኩዊድ ፓርቲ ዝበሃል ከስፋሕፍሕ ስለ ዝደሊ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ ሰንሲቲቭ ኮይኖም ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ክንምንታይ በኣታቶም ሰልችይዎ ከም ዘሎ ከርእየኩም ክፍትነ ሕጂ እቶም ደገፍትናቶም ኦሬዲ ኣብ ኣሜሪካ እውን ጀሚሮም ነይሮም እዮም Places like Beirut overnight. It's a lot. Retired General Joaquin Fox News senior strategic analyst. And sir, good morning to you. You had a late night last night. I heard you on the air on our program here that you would rather have the military pressure continue, but that heat has been put on pause, sir. What do you think this morning, General? Well, you've got to look at this from Iran's perspective. Why did they shut down the Straits of Hormuz? What was their objective that they were trying to achieve here? Their objective was simply one, to stop the war. They have achieved that objective. We have indeed stopped the war. So what, and not only that, the Iranians are still in. استري وزر لهم كال كوينات انتاي مسلا كوينات سب تزخو انتاي مسلا ندري لهمكم نستري وزر لهم قص يزمسل بجاكا كوينات كال شوهد كال مفتعي كحسب ري هي يفلتني يزي كل غزي بزعبا كوينات تزار اب يوكرين تخوينو امريكا صوار كتبالو كقصلالو كسفحلو طرايزب اب ايران دما نا يوكرين كي تودو خلونا ايران كنجمرو لنا نابله بجاكا كوينات كال مزمور زي بليو بزحت بلاتفورم دما يدوهابو مخنياتو نسرائيل كنحجز لنا اب ليبانوس قبرو زلو حجي صبقو يوم قبرو زلو دغف كوهابو مالو دونالد ترامب نابت كوينات كملسالو كمي يركا حجنت كوينات اطو تبلو تو حدنا حد ورحي وي كتور حق قصل نير ويزبل زلو يقدم جنرال زنبري مخنياتو ملي هوتو سبنا ጨፍጨፈ ዝነብር ዝነበረ ክሳብ ዕለተሞቱ ሳይድ ፈልጥ ስለዚህ ሰላም ዝባል አይፈልጥን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚኦም ይተሰምዕ ዘሎ ስለዚ ኦሬዲ ጻቅጣ አጆኻ ጽቡቅ ትኸይድ ኣለኻ ይብልዎ ነይሮም ባይ ዘ ወይ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብኸመይ ክኸፍቶ ይኽእል ምስ በልዎ መልሲ የብሉ ቅድሚ ሕጂ ሓቲቶም ነይሮም እንታይ ግበር ክልና ዘን ክኸፍቶ ኢሎም ኩናት ክቕፅል ኣሎ ክሳብ ድሰዓሩ እምበር ክኸፍቶ ክንከፍቶ ንኽእል ኢና ኢሉ ነይሩ so you have no plan ነዚ ንክትከፍቶ ዓቕሚ ስለዘይ የለ ኮይ ዶናልድ ትራምፕ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ፈትዩ ማዝ ኮይኑ ስለደይ ከኣለ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ጁዳይ ዝብል ዘሎ ኢራን እንታይ ደልዩ ነይሮም ንሕና ነቲ ኩናት ጠጠው ከነብሎ እንድሕር ኮይና በዛ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዮም ክሓንቁና ዝደልዩ ነይሮም ሕጂ እውን ኢሉ ነዛ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ናይ 2 ሰሙን ሂብና ኣለና ዝብሉ ዘለዉ በቲ ሓደ ኢራናውያን ክሳዕ ክንደይ ስማርት ምዃኖም እዩ ዝገልጽ ነዛ ወሽመጥ ሕርሙዝ ን2 ሰሙን ከፊትና ኣለና ዝበልሉ ምክንያት ኢሉ እቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ተፀይቁ ስለ ዝነበረ ነዘን 2 ሰሙን ተከፊቶሞ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክጎድል ነገራት ቁሩብ ክረጋጉ ክጅምር እዮም ከም በሓድሽ ኩናት ክጅምር ተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ክንድምንታይ ተፀላዕነት ክረክብ ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ኢሉ እቲ ቃንዛ ከይረስዖ ከሎ እቲ ህዝቢ ነቲ ቃንዛ ዝሕልፎ ዝቐነየ ስለዘይረስዖ ዶናልድ ትራምፕ ንኣቡ ክመልሰካ እንድሕር ኢልዎ ኣንጻሩ ክክላዓለ ክእል እቲ ህዝቢ ረጂም ቼንጅ ክገብርሉ ክእል እዮም ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ብሓንጎል እዮም ፀወቱ ዘለዎ ሰም ሰላም ደልዮም ኣይኮነን ይብል ዝእመኑ ኣይኮነን ይብል ትእመን ደይኮንካ ዳስኻ ንሪእካ ኣለና ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ መርገፂ ኢኻ ትቕይር ዘለኻ ስለዚ ኩሉ ሰብ ድማ ፈሊጥዎም ኣሎ ኣብዚ እውን ስምዖ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ኣገዳሲት ምስጢር ወፂኣ ኣላ ለንቀነ እቲ ሲክሬት ድማ
أبز سمعوه أزي نتنياهو زبهال بعال زنا دقفو حدا كابتم مبلا شو تنايزي عالمنا خوين زوليو. Listen to this story. بحنت أني لخص معكم إذا ما سمعوه. Ceasefire. Israel has carried out a massive attack in Lebanon. 100 strikes in 10 minutes in Beirut. People in Beirut say the entire city was shaking. At least 80 killed at this point, probably many more. Meanwhile, Israel and now Trump, in a phone call with a reporter, are saying that, in fact, even though Hezbollah has agreed to the ceasefire, Lebanon does not count, and Israel is allowed to continue bombing Lebanon. However, Pakistan was the mediator that the United States asked to put out the statement that settled this for 2 weeks. Let me read from Prime كم تريو زلهم إسرائيل and أمريكان يتعوت يوم زلوا. This is not deal. تعوتها يوم تعوت زلوا. مهنياتو استرداد واريكم نيره السون هجي كم ببالكم إسرائيل أبتدي لا ينبرتين يوم زلوا نازلوا ويعينهم عوريو ويكتبوا بيدخلون يوم زلوا نازلوا. حالا زراربا شمكم دونالد ترامب يوم كلوا ناز فتنو زلوا. زي نببن زي سمعن انتولب عالم دونالد ترامب. سلازي اتندرو يزلنا قدايقن اتقداي ترداد يوم أبزون سمعوه. Minister Shahbaz Sharif's statement from last night at 7:50 p.m. Eastern. With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and elsewhere, effective immediately. This is from the Pakistanis, who the U.S. hired to do this and instructed them how to do it. كم تري ودل لهم exactly اتي سممع إسرائيل أبتو قدايتي ناب ليبانوس تقبر زلا بشم تتقيسو كقاتم كم زي بلو تنجر نيرو. سلازي إسرائيل سقوم تكوسد أي قبوني نيرو. جن دايما دايلون التنجر نايم بلشاو منفصل زلو كوينات كنا واحد المنات سلوز غنا نتنياهو قدني كم خبر التون دونالد ترامب كيف قضا يقد قبرو زلو كفادنا توصاي وي دونالد ترامب على خاط فلتنا نتنياهو يليو مقراتنا يتقص غير ذات واي زغرو زلو اجي تقمتي لهم قد ابز سمعوا نتا زرباناتو كي سمعنا ابز سمعوا تي مختل بريزنت كلهم حدا مخانم بزي خاطر صفات غرز Interesting, actually, because I did see that tweet from Galibaf actually just a couple of minutes ago. And let me say a few things. First of all, he said that there are a few points of disagreement before the negotiation. Well, that must mean that there's a lot of points of agreement because there's a 15-point plan floating around, there's a 10-point plan floating around. If he's frustrated about 3 issues, that actually means that there's a lot of agreement. That's point number 1. Point number 2, to respond to each of those issues, and I read it very closely, let me just say this. I actually wonder how good he is at understanding English. زدت مختل بريزنت يو اب مغاشا خلو يمزح توزلو كل تجرباناتو دما is like it's just ናይ ቋንቋ ፀገም ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እምበር ፀገም ዘሎ ይኮነና በለይ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ንመን እዩ ከድምልስ ዘሎ ነዚ ወሃቢ ቃል ናይ ባይቶ ናይ ኢራን ነዚያ ፅሕፍቲ እዚያ ፅሒፍ ነይሩ ድሮ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተሰማሚዕናዮ ዝነበርና 3 ነጥብታት ካብኡ ክረዳድኡ ከለዉ ነዘን 10 ነጥብታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ተቐቢሎም እዮም ኣብቲ ስምምዕ መፅኦም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንዛረብ ከለና 3 ካባተን ድሮ ክፈርሳ ጀሚረን ከም ዘለዋን ብኡ መንፅር ድማ እቲ ስምምዕ እውን ክፈርስ ከም ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ መጀመርያ non compliance with the first clause of the 10-point proposal regarding the ceasefire in Lebanon ስለዚ a commitment that the Prime Minister Shahbaz Sharif ዝገበሮ ማለት እዩ explicitly referred to and declared that an immediate ceasefire everywhere including Lebanon ስለዚ ኣብ ሊባኖስ ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ክግበር ከም ዘለዎ ነጊር ነይሩ and effective immediately ነይሩ ስለዚ እዚያ እስራኤል ትጥሕሶ ዘላ ጥራይ ዘይኮነስ ብገጅፍ ደረጃ ትጥሕሶ ዘላ the entry of an intruding drone in Iran's airspace ከም ድማ ልክዕ ድሕርቲ ስምምዕ ሓደ ድሮን ናብ ክልል ኣየር ናይ ኢራን ከም ዝመፀ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ እዚ ድሮን እዚ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝመፀ ካብተን ሃገራት ከም ዝመፀ ግብረ መልስናቱ ድማ ኢራን ብዙሕ ኣቃፂላ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ክበኩም እየ which was destroyed in the city of Lar in Fars ማለት እዩ province ሳልሳይ denial of Iran's right to enrichment which was included in the 6th clause of the framework ከም ድማ እቲ ኢራን
ኒኩለር ናታ ከተመንጩ ከም ዘለዋ ኣብቲ ነጥብናትና መበል 6 እውን ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ now the very workable basis on which to negotiate has been openly and clearly violated even before the negotiation began. In such a situation, a bilateral ceasefire or negotiation is unreasonable. ስለዚ በዚ ዘሎ እንተቐፂሉ እቲ ኩነታት ንክፈርስ ዘሎ ተኽእሎ ዓብይ ይብላሎ ከም ንሪኦ ዘለና ብርግፅ ክፈርስ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ከም ዝገብርለው again እቲ ጌም ብክልተ ትፃወት ኣሜሪካ ኣነ ቦምብ ምግባር ጠጠው ኣቢለ ስለ ዘለኹ ኢራን ጠጠው ከተብል ኣለዋ እስራኤል ግን ካብቲ ፀወታ ወፃኢ ስለ ዝኾነት ንሊባኖስ ፅቡቅ ጌራ ከተጥፍያ ምክንያቱ ትቐንዲ ዝሃስዮም ዘሎ ካብ ኢራን ዝመፅእ ኣፅዋር ስለ ዝኾነ እዮም ዝብሉ ዘሎ ትፃወት ረሳሕ ፀወታ ናቶም ከምዚ ዝመስል ኢራን ድማ ብፍፁም ጠጠው ከተብሎ ድሌት የብላን ምክንያቱ ፓውዝ ዕረፍቲ ገይሮም ናብ ኩናት ክምለሱ እምበር ሰላም ክገብሩ ድሌት ከም ዘይብሎም ስለ ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ከማይ ድብሎም Because there are things that he said that frankly didn't make sense in the context of the negotiations that we've had. But to address the 3 points, first of all, he talked about the attack that allegedly happened on Iran and how that was a violation of the ceasefire. The Iranians to do the same thing. We're seeing evidence that things are going in the right direction, but it's going to take a little time. The second thing Ghalibaf said, which again I found fascinating, is he said, we refuse to give up the right to enrichment. And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive. But she doesn't jump out of an airplane because she and I have an agreement that she بعفش كم تري وزلهم مختل بريزنت زاربو زلو زعباتنا نيوكلر هنا اعتراضات انا كم حساب دائما يزلون بر بلا بلا نبلي زارب زلو بعفش اسرائيل تتوكبلوا عقمهم زي بلوم نتنياهو كاب حق وصاي كيدو نتمدبناتهم كفر سويد الخمزلون ردو كاينلو كاب وصاي دونالد ترامب صحيف له اذا ناي مودا تصحيف وصل ناي مودا تنبالكو خطنقق لنا معناته ኣብ ሰዓት ዝፅሕፍ ሓደ ህላይ ሰብ ስለ ዘሎ ብስልጣን ከቢድ እዩ ናይ መወዳእታ ክብለኩም ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ጥራይ ፅሒፍ ክህሉ ክእል እዩ ሶ ድሕሪ ኩሉ እዚ ላዕልን ታሕትን ዝበሃል ዝነበረ ሓድሽ ፅሑፍ ፅሒፍ ኣሎ ስ ድማ all US ships, aircrafts, military personnel with additional ammunition, weaponry and anything else that is appropriate and necessary for the lethal persecution and destruction of an already substantially degraded enemy will remain in place and around Iran until such a time as a real agreement reached is fully okay እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ኣፅዋራትና ሬዲ ዘሎ ኢራን ሕራይ እንተዘይልኩም ከም ብሓድሽ ኣብ ኩናት ክምለስ ኢና ስለዚ ኣብ ምፍራሕ ተመሊሱ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ መዓስ ይክርዶ ኢራን ከም ዘይፈርሁ 48 ሰዓት ይበኩም ኢልካ بنيوكلر كدم سكم يلكام كلها قبل لبين تطوي لزنا برهزبي ما عايز يخرداك كم دي فرب زربا زجبر كان تجبر كاد فرها كاسبي كونن زلو مبش كمان دفيرهم كاملومي زجبر كاد زبل كان تبلكاسي كتسمع ما يتخلني خا somebody جن كميل زنا غرسة بيلا it's not working the bluffing ناتكا the تهديد ناتكا it's not working they already كنوز حل فيهم صن I mean كم إيرانويان حزب تبع زلو إيراننا لنا ዓለም ሙሉ ተገሪሙ ዘሎ ኒኩለር ክትኩሰልኩም የናበል ከያሰብ ኣብቲ ኒኩለር ስትኮሰልኩ ቦታ ከትካ ጠጠው ትብል ኣብ እስራኤል ንሽተይ ሚሳይል ትመጽእ ኣላ ምስ ተባሃለ ኩሉ ሰብ ሃዲሚ ኣብ ጉድጓዱ ዳኣቱ ኣብ ኢራን ግን ብግምጣሉ ኢሉ ብግምጣሉ ኣብቲ ክህረመሉ ዝኽእል ቦታ ከይዶም ንሃገርና ባንዴራና ሒዝና ንመሰልና ስለ ዝኾነ ክሞተሉ ኢና ነዚ ጉዳይ እዚ ብምባል ክሳዕ ክንዲ ትብዓት ዘለዎም ሃገራውነት ዘለዎም ህዝቢ ኢና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ አይተረዳውን አለው ቢካዝ ኣብትናቱ አተሓሳስባ የለን ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ዝደለየትሉ ግዜ ዝሃደመ ሰብ እዩ ኣብቲ ኩናት ናይ ቪየትናም ንዓም ዝበሉ ተሓቢኡ ነይሩ እዩ መንእሰይ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ክዕስከር ኣለዎ ስለተባሃለ ተሓቢኡ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ዘሕለፈ እዩ ወዲ ሃብታም ስለ ዝኾነ ብግቦም ብገለን ገይሩ ተሪፉ ስለዚ ንሱ ንሃገርካ ምውፋይ ኣይፈልጦን እዩ ፕሬዚደንት ምዃኑ ንሃገሩ ከገልግል ኢሉ ይኮነ ጅቡ ከብቲ ሚሊ ኮይኑ ይሰርሓሉ ድማ ኣሎ ንሱን ደቁን ማዕት ሃብቲዮም ዝግሕጡ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ካልኦት ግን ከምኡ ብገንዘብ ጥራይ ዝሰርሑ ይመስሎ ዘለና ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ስለዚ እንድሕሪ ኣነ ዝበልኩ እንተደይ ጌርኩም ኣብቲ ስምምዕ ተሰማሚዕና ናብ ውግእ ክምለስ ኢና ይብላ ኣሎ ንሳቶም ካብ ፈሪሖም ናብኡ ዝመፁ ንስኻ እኳ ኢኻ ፍርቂ ሰዓት ምስ ተረፈ ነታ ስምምዕ ሰላም ዝበልኩኹም ነታ ናይ ፓኪስታን ፕራይም ሚኒስተር ዝገበራ ሓሳብ ኣሜሪካ እዮም ፅሒፎም ይበሞ ምክንያቱ ተጋጊ ነቲ ፅሑፍ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝሃብዎ ኣርእይዎም ድሕሪኡ ደምስሳ ተባሂሉ ከም ብሓድሽ ደምሲስዋ ግን ኣብ ኤክስ ኤዲት ከም ዝገበሮ ስለ ዝረአ ድሮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሉ ምፀበቦ ንፓኪስታን ለሚኒ ኣግቢርዎም ኢራን ምንቕ ከም ዘይብሉ ስለ ዝረአየ so this is another very interesting
anyway Americans ስለ ዝፈለጥዎ መልሲ ይብወሎ ወይም ከረክሜ ቀጽሉ እንታይ ይብላሎ if for any reason it is not which is highly unlikely then the shooting starts bigger better stronger than anyone has ever seen before أبيت تهديد أبيت ترعرع it was agreed a long time ago and despite all of the fake rhetoric to the contrary no nuclear weapons and the Strait of Hormuz will be open and safe in the meantime our great military is loading up and resting looking forward actually to its next conquest America is back أتم سبات حكم ينبونة سبزي كاب سلطان كله تي دمتي إذا سبزي كاب سلطان كله وزبل أمنا يبرتع زل I'm gonna show you قال كابتي بتدقق عميد زرب زل مالتي إذا سبزي أنت زي تعالي علمنا أو حسنا زل بوتا يلان بخلي هاد زرب زله The paper review now. Papers are discussing right at the top Donald Trump's violent rhetoric just before the ceasefire announcement. Alyssa. That's right, Stuart. Well, let's start by taking a look at this analysis by the New York Times. It says that Donald Trump's stunning threat to wipe out a whole civilization goes beyond bluster. And the New York Times writes that his aggressive rhetoric risks damaging his credibility as a negotiator and the country. دارجا مبزحتو مصحيتاتنا أوروبا انتهي زبل زلو صلولي زي كاب سلطان كإلا كخلالو كل تزيد قاملو زلو زرا بعد ما أبتزر الرب زي تسلامون زعوت نقرأ يبلون يبللو زي ببزح من قدي أكري وخلو حنقولو أبتعي درجة سلزي اللي السبزي انتهي مصبي وزلو يبلالو أب أمريكا يكون أب أوروبا يكون أب كله حنقولو أبتخك لنيا درجة زي اللي مراحيو يمزولو زلو أوريدي تسعير كاها متسعيرت كازي مقبال دما ناتكات ساقا منبر ناي مانم ساقا ما يكونن إيراناويان كابا زغيروا له مغنيات ويون زفروا له مغنيات يلن يمزولو زلو ولا ونت بيز ناتو يبو حفير زلو بيز ناتو this guy is already crazy تتسأل سب مخانو دما تردينا له انتاي كقبر يمزبيو زلو يمزولو زلو أبزون ترو له extreme aid ናይ ቀደም ናቱ መሳርሕቲ ዝነበረቱን እንትኾነ ሰብዚ ክእለ ክኸላሎ or not well ስለዚ ጥዕና ናቱ ጽቡቕ የለን ካብ ስልጣኑ ክእለ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ብኩሉ መንገዲ ይመጻሎ እቶም ካልኦት ወገናት ናይ ኣሜሪካ ድማ ተሳዒርካ ኢኻ ስዕረትካ ተቐበል እንታይ ግበር ትብለና ኣለኻ እዮም ዝብልዎ ዘሎ listen to this one is in full swing and the president of the United States is completely capitulated to Iran and I'm so grateful that he did because we all woke up yesterday morning to him wanting to annihilate a civilization in Iran. This is utterly insane. It's utterly insane, the whiplash of this man, that he is this close to the football, the nuclear weapons. Here's his post last night. And he goes on and on here to say that he has agreed to all of these things. And that's true. بعفش كم تري وزلهم تايم زول زي السبز صلولي كاب سلطان كبارر خلالو سيمبل ولا تديل دبلو زلو ترجم زلو دي لا يكون السبزي مجمريا تسعير كاخا سوري كابيتوليت مالت تماريخ كاخا يتكايب كاخا مالتي تماريخ كاخا so there is nothing you can do نتكون تات كتيرو واش ما تحرموز بين لا غيرهم حزام ميم ولا حنت قبرت خل نجر كم زي بالكاد ما فليتنا لنا لذي give it up just تسواغر اسكا كالا غداي كاد ليفل ولو كالاي السبز حدا غنياي مهنياتو اتدزاربو زلو ولا انت دي قبرو اتدزاربو زلو ترى زربا يكون حدا حزبي حدا هاجر ملو منقسي بلي يلا civilization is built زي صياف زرباي بمانم ستاندرد كم عبقه بنكو قطر زغبوي نتيس عنكل 10 مليون حزب كطفيه يزبل زلو معناته civilization ማለት ሓደ ሰብ ዝገበረ ይኮነ ስልጣኔ ታሪክ ኣብ ንነዊሕ ዓመታት ቀጽሉ ዝመጽ ህዝብየ ከጥፍ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ነዚ ገይሩ ከሎ ምዕራባዊ ሚድያ ሸለል ይብሎም ህላው ድማ ዘገርም እዩ carriers, but understand the war is already over. Iran has won by making America choose between humiliation and exhaustion. Trump has chickened out before. He can't keep chickening out, making threats and chickening out. He may go for what he threatens. Iran is winning because it has redefined what victory means. It's not the capture of territory, but it is the exhaustion of the hegemon. My gut feeling tells me that كم تري وزلهم تايم زبل زلو زيهم عبيت سكولارتيوم بتدقاقامي كم زبل وزلو إيران تعويتها خنبر كلنا حدش مريت سلازة حزت وي حدش بحر سلازة حزت هيكون انتايدا نتكت فايلو زمتي عقمو 5 سنقا غيرا علاماتاتو كم زي هرم غيرا كتوصو سلازة خالة تعويتها مغنياتو عود بناي إيران قوانقوا زي حدا عبي سكولار يبزوان زي قلم ناي غريخ منيستر فاينانس نبريو ايكونوميستيو نكونتات ما ببزح من قد زي تنتن قالك كابتن respected analysis أبزي زبنايو
بحق بعمقت نتينا أمريكا دولار كايدا هذا كابتي إيران تعويتا قبل كله نا أمريكا إمباير تزعبيت صفعيت كم زقاتو مدما بعمقت يزي تنتن مخنياتو إيران نزي وشمت حرموز ويزبلهم زلونتهم دقفتناتو نزي بوت هذه إيران كتقواص أرو مقال مالت بزح كونديشنز أب عالم كتقبر تخليها مالتيو باي مالتيو قلا كونديشنز كاويكا قدنا كنت بزح حلفنا دادي بو بيناي باتيرانا كاب دولار وصايك شيط على إلى كتزز تخليها كيلا زقاصر سبد اللي تاتو كزز خلي نزي كيلا دما بفنجا يا حيزاتو زلا فتيخا يكون كان نزي بوتا تودلها بفنجا أمريكا زعكلنا عالمنا مودادر تيب اللي يلو زفكر هاجر كفتحو انت زي كيلو كخفتو سلا زي كعالم إيراني سامع انت له قطر دي امس ياخد كفتو إمارات دي امس ياخد كفتو it's impossible شقاويت يعني زين شقاويت لك كم زي حد حرماس مس شقاويت غيركم صدوا زي نهجرات عرب الخليج بهالهجرات ما يبي كابونا السعوديه يا هجر كم تبلو السعوديه دما انت تلكوتون صقم يبلا مخنياتو محمد بن سلمان تقطيمون لبزوان دي تو مودادرتيهم دسحن وازلو سمچوتي زلو ندادي خم قدم شيط يلني زبال قبتو حد شيطو زله كابتناي قدم لعله تاوي يقبرالو سلازي محمد بن سلمان تكينا انت تناوح صقم يبلو رايتنا ندادي بوتو يتهرملن بر تكينا انت تناوح صقم يبلو it's very clear سعوديه بدحر مغارجا انجوي تقبر كم زلا يدنقر دلو مغنياتو بقى بحري شيء زلو السود ما كل تقطباناتنا بقى بحر قص خو زي زلزلو كله ناوميدو ولا دلايندو قال زبال كله تي ناي حدش تكنولوجيات ناي كتماتات كانصو زل بقى بحري يقبرو زلزلو سلازي مالت كابوش متحرموز مليس كرح ما كقدد يجي انت عايز قبر انا بقى بحر عبوت علني كما يجرى مستن بقى بحر زلو ريد سي فورم غيره ملو قصصر هلوني ابقى بحر مانم كم زي اتو ما خقبر خلالني انا زرع على صلوا كلون له مغنياتو أوش متحرموز كلا أكال تمتيون أبقى بحرك كم زنا يهجي كلا أكال متيو بابيل من دفكوف ندحريلو كم زي أجيرك حنك أنه خليس لذي بزتخال المنقدة أبقى بحري حيل كل ون اللي وزبل حسابنا توم مليس كعبي لذي تكمل رياضة لنا إزي وش متحرموز دونالد ترامب خفتي كالن that's why Iran is a superpower كابزو كينات زين دحر توديو إيران superpower كوينا ياخد متسيم زولو قطباكم مثل زغنية أسوار سلزلوا قلت رايدي كونه إزي تقوطا سيراتو زلا حد أقداسي متننا يقطب عالم إيران بفقادات رايك قبرو سلزقونت كفقاد إيران دوز أدما بز كم زي كيك قبرو سلزقولو نيران لعل تزلوت هادراون قطباون عقمي تسلواك باس لزغل نزد ما أمريكا قيرو سلزي قالب على تريو زلهم ويزبل زبلهم زلو نسي براب إيران وكبزح أكاسيلهم يف زي كاسلوان قالن يلن أنت مستير وتيا زلا دما كريكم أبزهج New York Times dropped a massive story bylined by Jonathan Swan and Maggie Haberman going through the kind of TikTok account leading up to the war and how Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, when he visited in mid-February, February 11th is the date here, spoke to the president and laid out what he believed was how would we describe this, Ryan? The likely case of scenarios should Trump launch another air campaign against Iran. This was a cabinet. What different advice? انتايم زبلو زلو the New York Times بحال حد عبي متحدنا أمريكا حدا قداس مستير أوزو اللي يزبال زلو تمستير دما ندونالد ترامب كما يجيرو بيبي نتنياهو نا إسرائيل أبزو كيناتنا إيران كيف توكم زوتو كابتوك أخيبا زنبورو سبات زوز حبريتايزي نا حدا ساعات نا 9 دقيق أبتي situation rooms بحال آتيو كالما رحنا كال هاجر كاتو زي قبا آبا آتيو ناي 9 دقيق presentation غيرو هارد سيل مالت زي أمان كالو بحيلي دفافيك شطال كاغلو كم شطالون تي منيستري قدات وصاينا إسرائيل زلو دا أمريكا زلو ماركو روبيو دحر مستحتته كمير غيب كايلو دونالد ترامب مستحتته this is BS bullshit يزي ولا عندكم نقرا يقولون إسرائيلان يحسوا نتنياهو يحسوا زلو جن وسانا نات كايلو جيدي فانس دما اتمخت البريزنت زلو انتي تبل نسخه خمس بلو انا زي بلان زي حماق بلان يلو جن نسخه خد قبرو دحر دلو خاين كاك دغفك يا بريزنت سلو زغون كايلو كلاتهم تما بتحتي زلون دونالد ترامب ايدغفون بلان يلونك كلاتهم جيجا بلان ولا تنايسي اي حلافناتو مستحتته نتما رايحين اي سوبريم ليدر ايوتولا خمانين دحر قوين خن قتلنا خلينا رجيم تشنج خنقبر قنا عقمية بلان تسرعت أزيو حيلي زلوا بزبي مسز بس توهادي
ስለዚ ነቲ ስርዓት ክትቀይራ ከቢድ መራሕት ቀትል ትኽእልኻ ስርዓት ምቕያር ከምቲ ነተንያሁ ዝብለካ ዘሎ ግን ሓሶት ኢልዎ ነዚ ኩሉ ነጊሮም ከለው ባዕሉ ነቲ ውሳነ ክገብሮ ከም ዝመረፀ እዩ ዝንገር እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ እዚ ኩናት እዚ ነተንያሁ ደፊኢን ኣሜሪካ ኣብኡ ከም ዘእተዋ ብትኽክል ቀደም ሰብ ብግምት ይዛረብ ነይሩ ሕጂ ግን ካብቲ ውሽጢ ኣኼባ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣብዚ ኒውዮርክ ታይምስ ወፂኡ ኣብ ዛረብ ኮይኑ ኣሎ very already ኣብዚ how Trump took the US to war with Iran ኣብዚ ብል ኣብዚውን ከም ጀሩት ፕራይም ሚኒስተር ኣብኡ ከም ዝመፅእ እዩ ዝንገር ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ሰዓት 11 ዕለት 11 ወርሒ 2 ዝተገበረ ኣኼባ እዩ ነይሩ ኣብኡ መፅኡ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘበላሸወ እዩ ዝንገር it's just unbelievable ከም ኣብዚውን እናፀሓፍዎ ይኸዱ ኣለዉ Mr. Trump sat down ኣገባባት ከመይ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ how Trump took the US war with General Ken replied እዚ ጀነራል እዚ እንታይ ኢሉ መሊሱ ይብሉ ኣሎ ኣብዚ in my experience the standard operation procedure for the Israelis they oversell ኩሉ ግዜ እስራኤላውያን እዚ ጀነራል እዚ ነዚ ኩናት ዝመርሑ ዘሎ ማለት እዩ እስራኤላውያን ኩሉ ግዜ ጽቡቅ ፕላን ከሃለዎም ከሎ ከም ዘለዎም ገይሮም እዮም ኣብቲ ናቶም ጌም ክእትውና ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ብጽቡቅ ዝማዕበለ ፕላን ኣይኮነን ዘለዎም ሳክት ንስለ ዘረባ ጥራይ ዝግበር ዘሎ እምበር ክሳዕ ክንዱ ዝፀረየ ፕላን ሃልይዎም ኣይኮነን እናበለ ይነግሮ ከም ዝነገሮ እዩ ዝነግር ስለዚ ንዓና ስለ ዝደልዮም ኣብ ስምዒት ኢትዮም ናብቲ ጉዳይ ክወስዱና ዝደልዩ ዘለዉ እናተባህለ ዝኸይድ ዘሎ ጄዲ ቫንስ እዚ ምክትል ፕሬዚደንት ማለት እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ whose agreement with the whole premise was well established addresses the president you know I think this is a bad idea but if you want to do it I'll support you ንዓይ እዚ ኩናት እዚ ሕማቕ ሓሳብን ሕማቕ መደብ ምዃኑን ትፈልጥ ኢኻ ግን እንድሕሪ ስኻ ክትገብሮ ኮንካ ክድግፈካ እየ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ኢልዎ ይበሃል እዚ ናይ CIA ሓላፊ ዘሎ ስምዒት ናቱ ገሊጹ the CIA director told the president that the regime change was possible depending on how the terms was defined if we just mean killing the supreme leader we can probably do that ስለዚ ነቲ መራሒ እንተኮይኑ ንቀትሎ ንኽእል ኢና ነቲ ሃገር ክንቀይር መራሕነት ክንቀይር ኢና ዝበሃል ዘረባ ግን ከምዚ ይከኣል ስለዚ ነዚኣቶም ክሰምዕ ነይርዎ ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ ክሰምዕ ነይርዎ ሓላፊ ናይ CIA ናቱ ክሰምዕ ነይርዎ ጀነራላት ናቱ ክሰምዕ ነይርዎ ካብዚኦም ወፃኢ ንካልኦት ምስማዕ ማለት ትርጉም የብሉን ስለዚ እቶም ቀንዲ ሓሳብ ክብዎ ዝግብኡ ዝነበሩ ንዓታቶም ከይሰብዐ ካብኦም ወፃኢ ከም ዝኸደ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ it's just ናይ ብሓቂ ዘገርም እስራኤል ኣብዚ ኩናት ከመይ ጌራ ከም ዘእተወቶም እዩ ዝንገር ዘሎ በዓል ታከር ካርልሰን ድማ ደጊሞም ደጋጊሞም ኣብቲ ጉዳይ እቲ ይቃወሞ ከም ዘለውን ክገብሮ ከም ዘይብሉን እቲ ዝተኸተለ ቻርሊ ከርክ እውን ብተደጋጋሚ ከምኡ ክገብር ከም ዘይብሉ ይዛረበ ነይሩ እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና this is just how ክንምንታይ እቲ እስራኤል ዝበሃል ነዚ ሃገር እዚኣ ይዝውራ ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና it's just embarrassing ሓደ ሓያል ሃገር ብከምዚ ደረጃ ክዝወርን ሓደ ሃገር ከም ድሌቱ ክገብሮን just ዝሕዝን እዩ ዝሕዝን ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ካብ ወፃኢ ወላ ሓንቲ ክንብሎ ንኽእል የለን እቲ ነገሩ ድማ እዚ ነዚ ምፍላጥና እውን ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ንህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ነገር እዚ ክፈልጡ ምኻሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ነተንያሁ ዝበሃል እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ እውን ስምዕዎ ኣብዚ I'd like to confirm that this is not the last war. It is a step towards the path where we need to achieve all our goals. Iran now is a weak country more than any time before. Iran now is forced to open the Strait of Hormuz. Iran has abandoned all its goals, and including the ceasefire in Lebanon. At the time, Iran is very weak, as I said, and Israel, on the contrary, is stronger than any time before. ቀዳማይ ነገር ትገልጽ ረእይዎ እንታይ ይመስል ክሳዕ ክንደይ ተበላሽዩ ከም ዘሎ ኩናት ወላ ንጅባኻን ወላ ንስልጣንካን ኣገዳሲ ዝተኾነ ሂወትካ ግን ፅቡቅ ክኸውን ከም ዘይክእል ትሪኦ ኣለኹም ከይዲ ሰብኣይ እዚ እውን ንባህል እቲ ግብረ ከይናቱ ጥራይ ተሪፉ ዘሎ እምበር እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ሓይላ ወፅያ ኣላ ኢራንካ ተዳኺማ እያ ኢራን ኩሉ ዕላማታታ ፈሺሉ እንታይ ነይሩ ዕላማ ናታ ምሉእ ሂወታ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ጥቃይ ነይሩ ዓፅያታ ይትፈልጥን እያ ንመጀመርያ ኣብ ሂወታ ክትዓፅወን ዓፅያ ድማ ማንም ክፈትዎ ኢልዋ ከፍታ ከም ዘይክእል ኣረጋጊፃ ኣላ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ናይ ኢራን ካብ ቀደም እዩ ነይሩ ሕጂ ይኮነን ኮይኑ ወሪዳ ይኮነትን ሒዛቶ ዓፅያቶ ግን ኣይትፈልጥን እያ ታሪክ እዚ ኩናት ከይጀመረ ብዛዕባ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክዕፀ ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣይነበረ ቲዮሬቲካሊ ይሓስቡ ነይሮም ግን ኣብ ፕራክቲስ ተገይሩ ዘይፈልጥ እዩ ሎሚ ብሰንኪ ስኻ ዝገበርካያ ኩናት እቲ ጉዳይ ተዓፅዩ ኣሎ
إيران تداخيمة تتداخم أنت قبر مقراص أنت تقصد دلغة باي ذا واي مقراص أنت تقصي دونالد ترامب إذن يوم زلي وزلوا أسوار وديهم كم زلوا بسفه تزرب زلوا ስለዚህ ግዜ ክገጹ ይደልሎም ኣጽዋር ከዳሉ ገለ ኢራን ካፈሊጥ ኣክልተ ሰሙን ጥራይ ባቶ ኣክልተ ሰሙን ኣጽዋር ከተፍሪ ትኽንያ ጥራይ እንታዩ ገለ ነገራት ከተሓቢ ዘሎ ገለ ከተውፅኢ ክትኽእል እምበር ኣጽዋር ኣፍሪካ ኩናት ክትቅይራ ይትኽእልኒ ካብ ክልተ ሰሙን that's why ሓፂር ግዜ ሂባቶም ዘላ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ቁሩብ ክረጋጋእ ምክንያቱ በዓል ፓኪስታን ነዳዲ ሲኢነን ክፍንጀራ ንሽተይ ተሪፍዎን ስለ ዘሎ ነቶም ካልኦት ሃገራት ኢላ ትገብሮ ዘላ ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ሰብ እዚ ኩናት ክቕፅለሉ ጥራይ ዝደሊ ዘሎ تداخيما الله نقصل لنا نيران صبو غيرنا نداخما لنا كل ربحتها خم تخسر نقبر لنا يزوزلو it's very sad نتنياهو زبال حساب زلو سلام كله ما كلاي مبرا دي حساب يوم زولو زلو تدغاغامي نتكوينات نتا امريكا زبالنا كوينات توازلو نزي زوبا زدما سلام كم زي ركب زغبر زلو قطر حاده تحتاتي از سب زمخاني زنقر زلو تدغاغامي ابز خدا كوينات رايز غبر Worked at the beginning of the war hand in hand with our friend Donald Trump and the US Army in a campaign that is the biggest in the history of the Middle East. No one has witnessed this before. No one has seen such a partnership between Israel and the US against our biggest enemy. This hasn't happened before at all. أتذكرهم كعسي دايز بلالو أن إحنا أمريكان تزاريناسي أنصار تزحية لصلايناتنا أمريكا بعلم زحية لهجريت بالسخادم ما حيا لغا إيران مزناهم ما يكونت نخلت عبيت هجراتنا بحالتي إيران مزناهم ما يكونت بقطة باب درجة ميلان بخالنا جرون ولا كمريتان هزبان عبن تقنة زلاتو كنتات مسكلت يوم زوجة درا يكون النيرو كنكا كابم نلعب خينات أنيها نخلت يوم تزاريهم كخلواي كالون معناها أبكينات انت فريسكا يكون علامة خارم كادوي هرم كاني علامة مهرم تقين دم علامة ما يهرم علامهم سرعات كغيرين يرو سرعات هاي تغيرن كابت قدم زنبرة زبرت مراحي ما تسيلو زحية المراحي حد قد كجبر زيك المراحي بلولو أفتمو قراء سوقسد ما كل السمز دلي وخن جبرين هايلكم بناتهم فقاد يخون غيركم بر بناتكم فقاد هيجبركم سلازي again the reality on the ground is quite the opposite كابتن السوزبلو زلو فلي بزبالين عن ريوزلنا الزون أكال نايتيز جبر زلو يقداس اتزدلو زلو انتهايو اندهريلكا هاتي من سينا أمريكا نابيك خيدنا ندلو زلنا من سينا أمريكا نتحقق فلطلو نتزخية زلو كنا تادما نبحقق ردوك خلالو هذا كابتي أبزوان زين إسرائيل أمنا أسم بيدوا زلو دما زيو Genuinely believing Western media propaganda about what's going on in Iran. They lied to you about Vietnam with the Gulf of Tonkin incident used to justify war. They lied to you about South Africa by supporting apartheid for years and calling it stability. They lied about Kuwait with false testimony to sell the Gulf War. They lied about Iraq. There were no weapons of mass destruction. They lied about Afghanistan. Internal documents, which you can access yourself, showed officials knew the war was not winnable. That progress was being exaggerated to the public for years. We struggled in Afghanistan. They lied to you about Colombia under the guise of war on drugs while fueling violence against Colombians. They lied about Venezuela through sanctions and narratives around intervention. They lied about Libya, claiming it was about protecting civilians, and it turns into a regime change. They lied to you about Syria, constantly shifting narratives around who we were actually supporting. زمنا شتريوم زلهم زياتهم من أمريكا نسرائيل زلا على حدقة خوينهم ما زلوا نزيهم كنت قاصروا ما يكالت تيك توك أكاونتاتي خاين بقالي متسوخا اتنك حتناتهم بما كله أمريكان إسرائيل زنقرونا بزعبا كوينات حصوتيو حق تزاري بين فلتونيم أب فيتنام حسيوم أب إيران حسيوم أب أفغانستان حسيوم أب كل كوينات كأتو خلوه يحسوهم أم مودة تنتهي تبل كما يجير كاب زعبا قدانا إيران حق يزاربونا له تبل إيران كما يجيرهم يحقق زاربو زخلو بس إيران كل جزء بتحر مجارجة مسرحية منيرهم كم زي إيران عبايت على يجيرهم زاربونا زلهم بس إيران بزوج زي مسرحية منيرهم سلازي من قستناتنا حساويو اللي تناتنا حسوتيوم مينستريم ناتنا دما نا حسوت من منجويو نتيز بكتالو دا أمبر زخون يكون حق نتيب لهم أب كل زخون وكينات حسيوم يمزتونا نحنا جنزمنان دخلناتنا لبسنا نخيل نساتهم دما أكاكاب زخون وكينات تم بليونيراتن تم كوربوريشناتن نهبتم يوتو لذي من سيكنا كحلو يمزلو زلو حنت زخونت قال كاب منجس أمريكا توص كي تأمنوا في الله إسرائيل إذا زعتوا تلو كي تأمنوا يمزلو زلو زد ما يوتي
ንእስራኤል ንነተንያሁ ድቃሰት ይትከልይዎ ዘሎ ከምዚ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ደዝሎ ዘሎ ምክንያት ኣለዎ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ስለምንታይ ከም ዝገብር ዘሎ መዓልታዊ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ኩናት ዘካይድ ዘሎ እንድሕር ኢሎምኩም እቲ ምክንያት እንታይ ኢሎሞ ሓፀርተ ዓመታት ጥራይ ዘለዎ ኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ክትከውን ኣሜሪካ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ከምዚ ሕጂ ደገፍ ዘለዎ ከይረክብ ይኽእል እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ተንስኡ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብቲ ደንዚዝዎ ዝነበረ ብተዓሚቱ ንእስራኤል ዝግፋ ዝነበረ ካብኡ ወፂኡ ሕጂ ስለዚ እቲ ህዝቢ ጠቕላላ ኣንጻሮም ክኸይ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ከምዚ ገይሮም እዮም ነቲ ዓዲ ዘብርስዎ ዘሎ just incredible ስለዚ እቲ ህዝቢ ተበራቢሩ ስለ ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ክቅፅል ስለ ዘይክእል ኣብ ገለ ፖይንት ኣንጻሮም ክትንስእ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ዘለው እንታይ ክግበር እዮም ዝብሉ ዘለው ካብ ሕጂ ተቀላጢፍና ዕላማታት ከንሃርም ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ከሎ ፈትዩቲ ከይፈተወ ዕላማታትና ክንሃርም ኣለና እንተዘየለ ድሕሪኡ ዕድል ክህልወና ኣይኮነን እቲ መንእሰይ እናነቕሐ ይኸይድ ኣሎ እቲ ህዝቢ እናነቕሐ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሕና መዋፅኦ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና እዚ ጉዳይ እዚ that's why ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ Since President Trump announced a 2-week ceasefire with Iran, but this morning that temporary truce is looking fragile at best. Moments ago, an Iranian news agency reported Tehran halted oil tankers traffic through the Strait of Hormuz. Reopening the strait to commerce, of course, was a key part of the deal the president and his administration says Iran signed on to. Listen to Secretary Hegseth this morning. What has been agreed to, what's been stated is the strait is open. Our military is watching. I'm sure their military is watching, but commerce will flow. One of Iran's demands in exchange was that Israel end its bombardment of Hezbollah targets in Lebanon. እንታይ ዝብሉ ዘለው ኢራን ነቲ መስመር ነቲ ተሰማሚዓትሉ ዝነበረት ወሽመጥ ሕርሙዝ ጠጠው ከም ዘበለቶን መራኽብ ክወፃ ጀሚረን ዝነበራ ጠጠው ከም ዘበለት ምክንያቱ ምቁራዝ ናይ ተኽሲ ኣባና ጥራይ ደይኮነ ወላ እውን ኣብ ሊባኖስ ክህሉ ኢና ተሰማሚዕና እንድሕሪ ንዑዞ ትገብሩ ኮይንኩም ነዚ መስመር እዚ ንኸፍተሉን ቁጠባ ናይ ዓለም ንክረጋጋእ ንሕግዘሉ ምክንያት ክህሉ ይኮነን ብምባል ነቲ ጉዳይ እቲ ከም ብሓድሽ ናብ ሊምቦ ናብ ሽግር ከም ዝኸይድ ዋጋ ናይ ነዳዲ ድማ ከም መቐፀልታ ናይቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ስለተዓፅወ ካብ ታሕቲ ወሪድዎ ዝነበረ ንላዕሊ ገፁ ክድይብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ጉዳይ ናብቲ ናይ ቀደም ዕግርግርን ባእስን ይመለስ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ከም ዘይክፈት ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና it's going to be another big problem ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ክረዳድኡ ይኽእሉ ዶ ከም ብሓድሽ ክዕርግዎ ይኽእሉ ዶ I don't think so እቲ ዶናልድ ትራምፕ ፈኸራ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ እስራኤል ከመይ ጌርካ ንዓና ከይነገርካ ዲል ጌርካ ዝዓይነቱ እዮም ኣንጻሩ ተንስዮም ዘለው ስለዚ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተሓፅዮ እሞ ተመሊሱ ኣብቲ ናይ ኒኩለር ምፍራሕ ክኣቱ ድዩ ዶናልድ ትራምፕ ወይስ በቲ ብህዝቢ ዝወረዶ መግናሕቲ ብፖለቲካ ዝወረዶ መግናሕቲ ፅሉል ምዃኑ ዳርጋ ካብ ስልጣኑ ንክባረር ኢምፒችመንት ክግበረሉ ከም ዘሎ ዝረብ ዘሎ ወላ ካብ ደገፍትናቱ እዚ ጉዳይ እዚ ንዕኡ እውን ኣሰንቢድዎ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብር ይኽእል በቲ ሓደ እስራኤል ከም ድሌታ ትፃወተሉላ በቲ ድማ እቶም ደገፍትናቱን ፈተውትናቱን እውን ክዒቦሞ ዓለም እውን ክዒባቶላ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ መንቀራቅሮታት ኣትሂሎም ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ እውን ርዱእ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ that's why ስቕኢሉ ዝቀያየር ዕላማታት ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ዝትሪእዎ ዘሎም ኣብ ሊባኖስ እቲ እስራኤል ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ ዕንወት እዩ ብሰንኪ ኢራን ድማ ነዚ ስቕኢላ ክትርኢ ደልየትን ሓቆም ድማ ናይ ሞራል ኮምፓስ ዘለዎም ኢራን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ሓንቲ ሞራል ዘይብሎም ናይ ጥፍኣት መራሕቲ ምዃኖም እዮም ክነግሩና ዝፍትኑ በዓል እዚ ሰኽራም ዝነበረ ጋዜጠኛ ሕጂ ሎሚ ናይ ፔንታጎን ሓላፊ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢራን ዘሎ መርሕነት ሪሊጅስ ፋናቲክስ ኣኽረርቲ ናይ ሃይማኖት እዮም እናበለ ዝዛረብ ኣኽራሪ ዝኾነ ንሱ ምሕረት ንዝኾነ ይኹን ክግበር የብሉን ዝብል ሕጊ ናይ ኩናቱን ክኽተል ዘይደሊ ንቅዱስ መፅሓፍን ንክርስትናን ድማ መሳርሒ ናይ ኩናቱ ክጥቀመሉ ዝደሊ እቲ ንሱ ዝድግፈ ድማ ከምዚ እናገበረ ሲቪል ዝቕመጠሉ ከተማታት ሓንሳብ እናሓዋሩን ከም ዝድምሰሱ ገይሩ ዝሃርም ንዘሎ ዝድግፍ ዘሎሲ ተገምጢሉ ንዓና ነቶም ኢራን ፅልእዎም ኣብ ዓዶም ንዋግኡ ዘለው ዓዶም ንምድሓን ህዝቦም ንምድሓን ፀጋታቶም ንምድሓን ዝዋግኡ ዘለው ንሳቶም እዮም ኣረሜን ይብለና ኣሽሓት ኪሎ ሜትር ከይዱ ዝድብድብ ዘሎ ግን ንሕና ሞራላዊ ልዕልና ኣለና ኣምላኽ ምሳና እዩ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ተልእኮ ኢና ንፍፅም ዘለና ኢሉ ንሓደ ብዓዱ ከይዱ እናደብደበ ከሎ ዘሕዝን እኮ እዩ ዝኾነ ግን ዕድመን ቴክኖሎጂ ዕድመን እቲ ዘሎ ፕላትፎርምስ ነቲ ሓቂ ህዝቢ ክፈልጦ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ብሽፉ እናገበሩ ሰብ ዘይፈልጦ ዝነበረ ብካሜራ እናረኣኹሞ ነቲ ታሪክ ንክትፈልጡ ዕድል ስለ ዝተረኽበ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብ ከምዚ እዋን ኮይና ንገብሮ ስለ ዘለና ድማ ታሪካዊ ፍፃሜ ኢልና ኢና ንሪኦ
لو فيديو أبز كود كفتني بزيادة نقرن أفريقيا ما كلام مبرغن زمل كتر دما أبزنا ينقو نتي كينات زمل كتر هنا نقبر نتي قطبهم بوليتيكا ونسلوانات دما أبز غزل الفيديو هنقبر لكم هنا لايك قبروا ريتوغ من حسابكم قدف دقفنا بلنا كنسانا بتكم هنا. Thank you.